megalayapost.news. Na kisangut ki balaklat hasen ka jingja kala ka trok kiding hasurok law hapo menar jirang lapen sisa balaingut na kitay ki balaklat no kidey nakasnong yo soksang katba uwepat nakasnong center village jirang ki balaklat hasen hakate ki jingja kala ka trok kiding ki kentup yo ba Edward Nongklaw Taylor Nongplang badu Francis Varjri nakasnong yo soksang katba uwepat uban nakat snong jirang center village udai balatip kerteng kum uban kerlang kelaj bat ubalalat im nak ketiga jingja kala ketiga kali udai balatip kerteng kum Benedict im bat ubadon hapeneng jing sak sumar hanong ba selong ketei katrok kiding kebala kelah nin kejanmiet kala kelah hakariat ke bejeliu kum ba aspa mitari bat kaderu hakapor bagadang wan pai nak we khlau ban wan kit te giding nak benta ban pun poi seka jaka oding ya kamet jung kita girang ba ki balak lat no kata jingja lapen kit no sya nongpo sibil hospital nak bentaun pendep ki jinu kambaro bat mantakasngi ki bahing hasem kilawan basimtino ya kamet yap bat nakaliang ki bahing hasem kilawan basimtino ya kita ki mediap halor kata jingja basusi ke balamat de kita kilonging nak snong yo soksang bat jirang center village uba sosnis sotun emele jirang ulalik baning kendu iki bahing basem baru ulak penekren sekibor bahalor nak bentaun pendep kloi ki jinu kambaro badru ban pelat nak postmortem kenang biti ki mediap kin poino syaki ying kisem badru ban pendep ya kalek niam le rekom ke bahadu megalayapost.news.